diara martonggo mahita. Berterima kasih hanami hubamuham Tuhan Jehovah, Tuhan ebata Bapa nami. Bani haganupan hidup ni hurpakon holong niatimu. Natongtong man ramotok kanami hari demi hari das bani panorangon. Buya nami margogo. Makorjahon segala korja nami halan hidup ni hurmudo. Bani panorangon marparsoran usiha nami marhite partongguan nami. Hamma mambere hikmat tapentaran gogoh pakon malas ni hurban nami. Laho mangarusi hatamu aseboy hatamu indagabe kekuatan. Panotap ban nami ibagas na mandalani guluhon. Olong matimu Tuhan mersahap maham. Ido masir-sir hanami manang yokam. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom mabatah haganupan. Kita ganupan na inargani Tuhan ta Yesus Kristus. Hatan ini bata ambilan bata bani partongguan ibagas mingguon. Ay mahumbani tolu Musa bindu 10 siyah. Ayat siyah das kubani ayat 10 alo. Nini sonon. Anggo iparia mainas hanima ladang nima. Ulang mabois iparia mai hanima jumanima das huduruni. Anjaha ulang be itu riangi hanima panabian nima ai. Anjaha pohon anggur nima pe. Ulang mabois-bois buat hanima. Anjaha ulang ma tang-tangi hanima pohon anggur nima. Paturut hanima ma bani halak na miskin, apa bani halak pangis solat, ahudo Jehovah na ibatanima. Sing bulih hanima manakko, barang marladum, barang marsioto-otoan. Sing bulih hanima mambijakon na sotongon, marhiti goranku. Gabi buta kibain hanima marhiti ay goran ni na ibatanima, ay ahudo Jehovah. Sing bulih hodo-hodohan nima, barang rapokon muhasomanmu, upak ni halak si parombo, sing bulih tahan-tahanonmu rosi patarni, sing bulih buraan mu halak nanengel, anjaha sing bulih nahkononmu parjombaan ilobe ni halak na mapitung, tapi maningun habiaronmu do ne batamu, ay audo Jehovah. Sing bulih papiolon nima iparuhuman, sing bulih martonggor jumbak, halak na marsombuh idoruni, ya halak na sangap ya piti, maningun pitordo panguhummu bani hasomanmu. Sing bulih ko manukas-nukasi itung-atongan ni bangsamu, anjaha sing bulih ko jongjong marasaksi, dopak daroh ni hasomanmu, ay ahudo Jehovah. Sing bulih ko mardom-dom bani hasomanmu ibaga suhurmu, maningun pasingatonmu do hasomanmu, asiulang mardosa ko halani iya. Sing bulih balas kononmu na jahat, barang mardom-dom ko bani anak ni hasomanmu sa bangsa. Tapi maningun hakolongonmu do hasomanmu jolma dos kondirimu, ay ahudo Jehovah. Ay madasni. Kita ganupan na inargani Tuhan ta Yesus Kristus. Kitab Tulu Musa on mencatat pasal aturan na kumbani na ibata na mangaturkon parguluhan ni bangsa Israel asi mangguluh ibagas na jengis pakon mangguluh ibagas sa pasingon ibagas sa ganupan parguluhan ni sedia. Aturan on menuntun sedia mangguluh asi mangguluh ibagas na marholong dopak hasoman ni sandiri doskon makahulongi diri ni sandiri. Jadi marholong langsung sangka imasir sedia. Halaniai harapkon anjahe ihasiholhon na ibatado sedia mangguluh ibagas guluh na marhapasingon. Guluh na marhapasingon pataridahkon guluh na memang betul-betul marhabiarak kubani na ibata. Tanda ni membalosi Tuhan na ibata. Halaniai hita ganupan na inargani Tuhan ta. Sikap itung-atongan ni parguluhan ni sedia. Maningun mangguluh perduli, baik itu ngatongan di rumah tangga, masyarakat agi ijape sedia mangguluh. Ase perduli hubani sesama, hubani pangis solat, hubani nama sombuh, pakun hubani haganupan na tading maete. Nah ita ganupan na inargani Tuhan, tagi KPS, memiliki PC, gabe gereja sibuan pasu-pasu, anjaha nasari. Anjaha marhitetek siang bilang tonpe ipadas duhu bata asikuria ni Tuhan namangguluh namarhabiarak kubay ni bata namangguluh ibagas namarhapasingon ni lobi-lobi ni bata
maningun do humani pataridahkon guluh nasari itu ngatongani dunia on. Marhitihun ni parguluhan taai adong yahapkon hasomanta kehadiran ninay bata itu ngatongani parguluhan ta pakon pasu-pasu ninay bata ibagas sa ganupan parguluhan ta. Halanya ita ganupan na inargani Tuhan ta marhitetek siyang bilang taon na parlobi hatahon hubata asikurian ni Tuhan tetap mangguluh ibagas holong pakon maridup niuhur ibagas sa ganupan parguluhan. Makahulongi hasoman dos songon dirini. Makahulongi hasoman berarti sari peduli hubani haganupan na isekitarta. Peka terhadap sosial. Baik ibagas sa ganupan na mandopakon halak na galek, na miskin, pangisolat, pakon na tading mahitik. Jana do mandopakon halakon pehuma, maningon do ihargahon haganupan parguluhan ni sedia. Langhala ni miskin atape pangisolat sedia, atape lang margogo sedia, gabi ay dalan laho mangosop atape merampas mangodo-kodo sedia. Halan yang gopalay dalan ko kita na sonayay, dom mahape ni hita malawan atape makorjahon hagigin ni ibata. Halan niya ita ganupan na inarga ni Tuhan ta, kuriya ni Tuhan ta, ase tetap mangguluh ibagas na marholong. Ang guparpodah makatahon, marholong berarti papinjam kun doai hubani nebata jahuba. Salomo makatahon, ang gumandalan kun holong kita bani guluhon, berarti pasangap kun nebata jahuba maay. Yohanes 10:34 hatahon, halak na mandalan kun holong, ay mahalak na mambalosi Tuhan Jehovah. Na berarti ang gumambalosi Tuhan Jehovah, ijay do mamanggolo hibani holong dupak hasoman. Halanya ita ganupan na ado hita patardakon holong itong atongan ni parguluhan sa hari-hari. Marhita teks yang bilang to ni atur kundo bani sedia. Ang gumar pariyama sa dahalak. Atapi ang gumar pariyama hita itong atongan ni guluhon. Ulang iboiskon pariyama ay. Anjaha ulang itu riangi das kubani duruni. Atapi ang godong panen anggur ulang mitori buat ibu iskon. Jana ulang kumaitang tangya ya tapi buis na bahin. Tapi maningon ni tadi kondo tikotik ase ay bagian ni halak na miskin, bagian ni halak pangisolat, bagian ni halak na tading maetik, pakon halak na goki bagas hagalekon. Sedia pedihut mahumani marparyama, mandeihon hinamati ni pasu-pasu ni bata, marhitihon ni hita. Jana do mayaturhon ni tunga-tunga ni golo ni bangsa Israel. Totu hita ganupan na inarga ni Tuhan ta. Mungkin ya gitu tunga-tunga ni kehidupan talang adong na marparyama songon na bani panorang ijia, atapi marparyama songon na huta, salyo ng bulan marparyama. Tapi agepe lang adong marparyama, maningon doho manihita, membere, atape peduli hubani ni sekitar ta, peka hubani halak-halak na perlu si idopan, itu ngatongan ni parguluhon ta. Nahita ganupan na hinarga ni Tuhan ta, tutu, bagian ni halak na persaya do, lahu makahulongi, halak na ligan. Anjaha makahulongi halak na ligan ay, lang pitah teori, lang pitah filosofi belaka, tapi maningon na dong aksi ni, itu ngatongan ni ganupan parguluhon ta. Adong sada ilustrasi sonon. Adong sada keluarga. Rosuh tumang martonggo manonggokon hasoman-hasoman ni nagoki bagas na marhahurangan. Jadi bapaon gati tumang manonggohon tetanggani nagoki bagas hahurangan atape boy subuton na miskin. Langong galupay ya martonggo manonggohon ay. Jadi Roman ini niyumbah niyay. Bapa ham lang ong galupa manonggohon titanggat taon. Agi ibagas sa ganup na masa bani parguluhan ni sedia, atap buritan sedia, atap parhurangan sedia bani duit, atap parhurangan sedia bani si panganon, tong duitong gohokam. Ang bitawa bapa anggoy bagas na buritan niya miturhuboli do obat. Atap anggoy bagas na hurang si panganon ni sedia miturhuboli do ay boras ni sedia. Asi miturbuy idayo sedia, buah ni kiperduliat taay, nini niyong bahok ko ba ni bapaon. Manangaray tarsunggot bapaay,
Sadar ma iya, memang sadukahon peduli do iya, tapi peduli marhite tonggon itu mang. Tapi lang dihut mangurupi pakon tangan. Habi marhite teksnya bilang ton, mangurupi lang pitah martiori, tapi mangurupi dihut dohumani age marhorja tanganta. Bukti holong kubani sa samata, maningon di ipraktek ko na ibagas sa ganupan parguluhon ta. Anjaon mahu manay pangindo age marhite honi teksnya bilanta bani panorang. Dugo siya napaduahon marhite tekson, yujur do hita mangguluh hase mangguluh ibagas na jujur bani guluhon. Gulu ni halak na mangguluh ibagas sa pasingon, na berarti hape lang maroso manakko bagian ni halak na ligan. Lang maroso marlado nga tapi mangututuhi. Lang maroso marbija, pasal atap ahalania hapi ay. Isobot ay magigitumang do na ibata mangida halak na mangguluh ibagas ketidak jujuran. Asi marhiti ay 10 das kubani 12 katahon, mangguluh mahalak na porsayain, anggo porsayay hubay na bata Jehovah, berarti mangguluh maibagas kejujuran. Ay manapaduahon, napatuluhan itaganupan, malindungi atapi menjagai manramoton sedia na miskin nagalek atapi pangisolatin. Kurian itu hanta isuruh makahulongi, berarti dauh mahumbat tahumani age parlaho na menindas, merampas, mengodoh-odoh sedia. Halaniaha, bagian ni halak, bagian ni goluh nalang jengis doai, anggo adong pangudoh-odohon, itung-atungan ni parguluhon ta. Halania ita ganupan, maniuni paterdako kita do holong na humbay ni bata, marhiti na makargahon gulo ni sedia, lang mangudoh-odoh sedia, ibagas sa ganupan hagalekon ni sedia. Halani gatido masa itung-atungan ni parguluhot ta sonaryon. Agipi masa pandemi sonaryon, adong do bantuan-bantuan hun pemerintah. Tapi rado lang dasay hubani jolmani, ibagas na sempurna. Bodoy sa tongah, bodoy sa paropat, bodoy tulo paropat pakon naligan. Tapi marhite teksnya bilang ton, agipi galek sedia ulang kumani ay dalat tahumani untuk merampas. Atapi mangudoh-odoh sedia, menindas sedia ibagas sa galekon. Tapi maniun pada sonta doa ibagas na jengis. Ay mabagian ni pada horjat talah melindungi sedia ibagas sa ganupan hagalekon ni sedia. Halaniay, maniuni hapko sedia maholong na humbay ni bata marhitihon ni haganupan pambahinanta. Naparpuni marhite teksnya bilang taon, halak na manggulo ibagas sa pasingon berarti makajungjongkon hasitongan. Ayat 15 das subani ayat 10. Makajungjongkon hasitongan ibagas na diar berarti akan terjadi kehidupan yang adil. Mangguluh ibagas keadilan, tentu ibagas kebahagiaan, rosi malas nyuhur maguluh ni kurian ni Tuhan. Halanya ita ganupan, maroso dora hita anggo hita mangguluh ibagas kebahagiaan, gok ibagas malas nyuhur. Tentu maningun mangguluh mahita, padalan kon hasitongan na itung-atungan ni guluta. Halanya ulang adong na papeolhon itung-atungan ni guluhon. Halanya ang gudong papeolhon penderitaan, pakon tangisan maay ibagas guluta. Halanya ita ganupan, halak na mangguluh ibagas sa pasingon ni bata, lang adong ibagas suhur ni lako papeol lang adong ibagas suhur ni untuk mendiskriminasi halak naligan, lang membeda-beda kalak naligan, lang martonggur jumba kitong atong kari guluhon, tapi dos do haganupan ni lobi-lobi ni bata, maningon magkahulongi. Lang kumani mangguluh ibagas na mardom-dom iya ba ni guluh ni. Halani guluh ni halak na persaya, lang adong dom-dom ibagas parguluhan. Halanya ita ganupan na inargan ni Tuhan ta. Holong pamagohon dom-dom, holong pamagohon penindasan dan kekerasan, holong pamagohon ketidakadilan. Halanyai mangguluh ma ibagas na sejahtera marmalas nyuhur kita. Jangan langadong na tangis-tangis, langadong na merasa terjulimi bani guluhon, ang gudu mamangguluh ibagas holong. Halanyai taganupan halak na persaya, patardako kita maaksi holong itu ngatongan ni guluhon. Songon visi ni KPS, gabi gereja nasari, anja gabi gereja sibuan pasu-pasu mahita, itu ngatongan ni duniaon. Sehingga dunia ini merasakan holong ni bata. Ase holong ma gabi kehidupan itu ngatongan ni guluhta. Amin, martongko hita. Terima kasih mabamu Tuhan. Ipondos kam hatamu huban nami bani panorang. Ipagol-pagol paham dutong tong hanami. Asi mangguluh ibagas holong. Sanggalupa hanami mandalan konai. Sanggalang margogo hanami mandalan konai.
Sangka sipata mungkin lang idingat tanami mandalan kon ay. Izay do hampay ngatok kanami kembali. Asi mengguluk ibagas namar hapasingon. Hinorhon niyay ruhut-ruhut ni parguluhan ha Kristenon. Mengguluk ibagas guluh nami. Parguguy ha maganupan kuriamu. Naitek das kubay na matua. Mengguluk ibagas solong na humbamu. Agip ito nga ni kesulitan. Lang ay mangurihan nami mandalan kon holong in. Justru ijay dohan nami bagal mamberi holong. Asi haganupan mga hapkon. Diar layak pa kon hidup ni hurmu ito nga ni guluh nami. Halaniay pasu-pasuham kuryamu Tuhan. Asilamin mambere guluh ni ibagas solong na kumbamu. Ang gudala ko kanami holongin lambiro bagal ni do holong nami. Ang gudala ko kanami perhatian kepedulian ito nga ni guluhon. Lambi tamba do mapasu-pasu ibagas guluh nami. Halaniay rupiham hanami Bapa. Asi mengguluh tong-tong hapor sayo nami ito nga ni dunia on. Marhiti aksi nyata. Naikorjahok ka nami ibagas sa ganupan parguluhan nami. Urupiham nami Tuhan ibagas sa ganupan hagalekon nami. Asi ulang pitas si pananginangihan nami. Pakon si pagkatahon. Tapi dihut mahan nami makorjahonay ito nga ni haganupan parguluhan nami. Tuhan paso-pasoha maganupan kuryamu. Hasi pibuey parutulon sitaron hamahulon bay na masaon. Ramon kinadong naburitan ito nga ni kuryamu. Nalanging ibotohan nami atapi ja atap sonaha kya dan disedia haganupan. Tapi proseduhan nami Bapa iramot ko ni jagay. Ipardimata ham do parguluhan ni sedia. Yurupi ham haganupan. Jan isukup kon ham segala haporluan ni guluh nami. Hamana mamasu-masu orja ni tangan rosi buah ni pikiran nami. Nama masu-masu ganupan anggota keluarga nami. Ibagas nah horas jungkit. Bay na makorjao segala korja nami. Terima kasih mamamu Bapa on matonggo nami. Ibagas kuran ya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.